Ako se telo kreće ravnomerno pravolinijski, mora na njega neko ili nešto delovati da bi telo promenilo način kretanja. Svaka promjena u našem svetu mora imati neki uzrok. Kada autobus naglo krene, kao da nas nešto gura ka zadnjem delu autobusa, a kada naglo zakoči, kao da nas neko gura ka prednjem delu autobusa. Kada autobus krene, mi pokušavamo da zadržimo stanje mirovanja, jer na nas niko nije delovao, a mirovali smo do tada. Tako da se ne krećemo mi ka zadnjem delu autobusa, već ostajemo gde smo i bili, a autobus se pomere napred. Kada autobus zakoči, on se zaustavlja, a mi nastavljamo da se krećemo kako smo se i do tada kretali, sve dok nas neko ili nešto ne zaustavi. Dakle, u oba slučaja se radi o očuvanju postojećeg kretanja, bez obzira da li je to mirovanje ili ravnomerno pravolinijsko kretanje. Svako telo zadržava stanje pravolinijskog kretanja ili mirovanja, sve dok ga neko drugo telo ne primora da to stanje promeni. Međutim, nije to uvek ista priča. To koliki otpor telo pruža pri pokušaju da mu se promeni način kretanja se menja od tela do tela. Nije isto pogurati kamion ili pogurati bicikl. U čemu je razlika? Pa naravno, kamion je mnogo teži od bicikla, pa ga je teže i pomeriti. U stvari, da budem precizniji, kamion ima veću masu od bicikla. Masa određuje koliki otpor telo pruža kada pokušavamo da mu promenimo stanje kretanja. Masa je mera inertnosti tela. To znači da bi istu ovu situaciju sa guranjem bicikla i kamiona imali i negde u svemiru gde nema gravitacije, jer masa je svuda ista. Na ovaj način Newton je definisao inercijalnu masu tela. Da, moram da naglasim inercijalnu, jer postoji još jedna gravitaciona definicija mase, što je pomalo zbunjujuće, ali sva sreća da obe mase imaju istu brojnu vrednost. E sad, kako matematički da iskažemo prvi Newtonov zakon? Kompletna lekcija, zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti, je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.